meze neza sikumhena tena gafone nenda nenda kugura iskeza keza ko nabona abyemera ikone se wawima cyane rwose reka ndakeme reka niwe wanjye nubizi se Teddy. Alo. Shungu ugeze he mama? Ku cyapa? Harya hepfo mu Gasenyi? Ngwino banguka nari bindi mu Rwanda. Kuragira ahubwo. Namagatege. Okay. Ariko se mana yanjye koko ubu uyu muhungu tuzamugenza gute? Rasta arananiranye n'ukuri. Ubu si ibintu mama warabizi koko. Abana b'abandi agiye kuzabangiza bamare. Reka nze muhamagare. Ara? Muraho. Mumeze mutese. Nagira ngo nkubwire ikibazo cy'uyu muhungu wawe. Nimba ujye ukimenya ntabwo mbizi. Abana b'abantu agiye kuzabamara. N'ubu ngubu yinjiranye akana muri geto. Tugiye kuzamutanga rwose. Wigire hino nawe uzubirebe. Sibyo? Uri muhita mutaha. Ngare rero mumbwire ngo byifashe bitu no munsi. Byifashe neza. Uyu munsi byifashe neza. Mwavuye ku ishuri se? Neza. Mugeze mu rugo byagenze bite? Kaduhere kuri uyu nguyu wanyu ugirayo byagenze bite? Kwariye. Wowe nande? Isimbi. Hari ifiriti. Nagafiriti mwariye. Wowe wanyu mwariye iki? Kwega kwariye. Umuceri n'imboga. Wowe? Kwariye. Kawunga. Wowe? N'imboga. Kwega kwariye. Ibirayi. None muri iryo ndyo zose yari agafiriti n'umuceri wari agafiriti n'umuceri? Na agafiriti wari konyine. Hanyuma wowe wiririye kawunga. Iyo umuntu aza kuguha agafiriti byari kugenda bite? Byari kuba ari byo bimeze neza. Bivuge neza bimbwire ngo iyo umuntu aza kuguha agafiriti byari kugenda bite? Bisobanura ukuntu byari kugenda neza twumve. Byari kugenda neza cyane. Urabivugisha ukuri mbwira byari kugenda neza cyane gute? Kubera ko agafiriti karyoha. Gahita karyoha cyane. Neza neza. Yego sha noneho. Okay. Okay. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Oh hallelujah. Amen. Tugiye gutangira repetition yacu y'uyu munsi. Reka dusabe Debora aduterera agakorasi akaririmbo undi dutangire. Yesu bishimira izina rye ryiza ribamara